dan punya sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala seperti anak-anak. Jam 7 kita sudah ready naik bus. Jadi habis sholat subuh langsung pulang makan terus mandi. Jam 7 sudah di lobi. Nah, kan ini sekarang ini musim panas. Musim panas itu cepat. Subuh di sini jam 4:33 setengah 5. Jam 4:33. Selesai sholat subuh jam 5 lewat setengah. Jadi langsung pulang. Ini kan musim panas. Musim panas tuh udah kepanasan tuh jam 8. Jam 7 aja mungkin awalnya udah panas. Awalnya udah panas. Ya, alhamdulillah. Kita berada di Jabal Mahnin, masya-Allah. Silakan yang mau naik onta. 10 real, tawar ya. Kalau bilang 15 real, tawar 10 real. Wah, nomor 2. Antri masuk ke ruang Raudhah, masya-Allah. Ini jamaah kita sekarang lagi duduk antri di Raudhah. Itu masuk Raudhah dari depan Masjid Nabawi, sebelah Baqi', sebelah pintu Jibril, insya-Allah. Sebelah timur. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح.